Dobrodošli u IKEA Makeover. Nalazimo se u Dugom Selu, ispred zgrade u kojoj žive Ivan Tadić i njegova djevojka Martina. Zapeli su s preuređenjem dnevnog boravka, pa IKEA tim stiže u pomoć. Dobar dan! Dobar dan! Ja sam Kristina iz robne kuće IKEA. Ivan, drago mi je Kristina. Vaša prijava za IKEA Makeover je bila vrlo simpatična. Napisali ste da je makeover u IKEA kao jackpot za vas. Koji za nas je bio kad smo ga dobili? Da, baš tako smo se obradovali da evo, ne vjerujemo još do sada. A što vas najviše smeta u vašem dnevnom boravku? Pa, regal i definitivno kutna. Kutna garnitura, tako je, da. Mislim, fali nam dosta toga, jel, kao što se vidi. Luster nemamo. A da, napisali ste da vam je u stanu kmica, da vam je skroz kmica. Znači treba nova rasvjeta isto. Neke stvari u stanu žele zadržati, dok druge sigurno odlaze u zaborav. Jeste spremni? Jesmo. Jedva čekamo. Idemo. 3, 4, sad! Petra i Ivana, evo naših dobitnika. Dobro nam došli. Evo, mi smo vam već izabrali zapravo stol za dnevnu sobu, ali nas zanima koji bi vi izabrali. Ajmo pogledati. Ajmo vidjeti. Možda ovaj tu? Pa ja bi rađe da je jedan možda. Recimo... Taj? Može, mi bi Evo, taj. mi bi ovaj. Rekli ste da vam je doma kmica. Pa je, dosta, da. Mogli bi pogledati onda rasvjetna tijela koja imamo. Nakon uspješnog biranja idemo na ručak. Sad kad smo sve prošli, jel možete zamisliti vaš dnevni boravak? Pa, teško. Pa ne mogu ga ja zamisliti, ali vjerujem da će biti dobro. Znači, bit će pravo iznenađenje. Dobar tek! Tako je, hvala. Hvala. Ispraznili smo prostor, krećemo s makeoverom. Dnevni boravak je gotov. Preostaje nam još samo vidjeti kako će se svidjeti našim dobitnicima. Žmirite! Tadam! Ajde, ajde, ajde! Što kažete? Brutalno. Ovo je brutalno i nevjerovatno. Ha? Daj 5. Jel dobro? Ne, ovo je fenomenalno. Izvolite. To, idemo. Znamo da niste bili zadovoljni sa svojom kutnom garniturom, stoga smo za vas izabrali Vimle modularnu sofu. Odlično je. Udobno. Fenomenalno je. Super se uklopila sa vašim foteljama, a ima i dodatno spremište ovdje u počivaljci. Isuse, to nam treba. Za TV smo odabrali Besta klupu koja ima nekoliko izlaza za kablove koji su na taj način skriveni, a opet su vam dostupni. Isto tako Besta ima unutarnje organizatore kojima možete bolje organizirati svoje ladice. Rasvjeta vam je bila veliki problem, zato smo vam osigurali zanimljivu središnju rasvjetu, ali i ambijentalnu. A količinu svjetla možete regulirati na dimeru, pa vam može biti kmica, a i ne mora. Nadamo se da neće biti. Znamo da ste si htjeli one bijeli stolić iz IKEA, ali mi smo se odlučili za kombinaciju ova dva. Imaš pravo, mislim, puno se bolje u prostoru klapa. Super je. A i paše onaj industrijski stil koji ste si htjeli. Tako je. To smo u prijavi napisali, da. Super. Drago mi je da ste zadovoljni. Uživajte u svom novom dnevnom boravku. Super, hvala puno. Molim. Ajde, pozdrav, bok!